Jiwan Solima ka mi vito ra channel, Jiwan Solima ka mi vito ra presenter. Hi ri kwala a Ntokota Studios. Aka Mdavuna. 2021 se ni sungula ku xava switina. So plan ya mina a ku ri ku by 2025 the one if hlayerisa swona ku endzhaku ka nkarhi wo leha ku fika kwini ta xava switina swi nga endzhaku ka nkarhi wo leha ku fika kwihi. Plan a ni ri na yona ni diroweliwe hi 2019. So hi nkarhi luwa loko se ni ta tibyela ku ni ta khoma loto. Se hi 2021 se ni sungula ku xava switina swo akela mhani. Ivi se ni xava switina na ha ku humesa album liya ya ku wo ni tela ka hino u nga khegi u ri ka n'wina geti ya ni khiyangi me ni tele ka hino u ta susa nyimpi. Album liya yi akele yindlu liya. Ni kuma tigigi weekend na weekend kuma ku Rambo ka 3 ka 4 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 ka 3 ka 4. Swa fita ku va ngoma ka 3 ka 4 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 ka 3 ka 4. Se ni sungula ku xavetela switina ni xavetela switina non stop. Swi tata hi jarata leswi hinkwaro. Se sungula ku va na swivulavula leswi u la ta ka yini kasi a nga sunguli ku nga xavetela switina. Kata nga xavetela switina ntsena ke. A nga pfa sungula va ya nga rhanga vona ku switina leswi swa. Ivi se ni xavetela switina. Ivi se ni sungula ku aka. So a ni fanekele ni rhanga ni ba madumba lamaya ku ri norho wa mina ku maba ku ni kota ku aka yindlu yin'wanyana. So loko ma ba ma ku tsandza ke yi ku tsandza yindlu hi va vonini va ku mani hala Dakar hi yimi kwe yindlu. Ni nga swi tivi ku vanhu va endlisa swona loko se va vona ku swilo swi lava ku tikomba ku swi ya kwihi ku va vulavula swilo wa ku nyamisa. Hayi mara laha se ni swi tiva laha. Se ni swi tiva ku va endlisa swona se ni nga ha twi munhu. Se va vulavula se ni sungula. Se hi ba tiyindlu letiya ta khale. Se mhana mina lava ku va akela yindlu se va belelela mukhukhu se va tlela mukhukhwini. Va suka ka yindlu va tlela mukhukhwini ku va ta kota ku kuma yindlu. Va suka ka yindlu va tlela mukhukhwini ku va ta kota ku kuma yindlu. Se yi sungula yindlu liya yi akiwa lava va builder va ni akela box lera ri le hansi hinkwaro ri hela. Va tlhe va ni chelela xilepe. Ivi va yi aka yi ya henhla ni kha ni rambiwa. Hayi nge heli ha yi tiva yindlu hina yindlu ya tsandza yi tsandziwa mani hi liya ya laha kusuhani na le ka mani yi khale yimini loko ha ha ri primary yi te taniya. Xikwembu xi endla leswi xi nga duma hi swona yi hela yindlu liya ri khumbi. Xidloko na xi tiva mina hambi laha ku nga hosini swi le ku tikeni ku fakiwa xidloko a xi olovi a xi lava un'wana na un'wana wa vona loko yo ti bela 2 room. Se a ni swi tiva ku vanhu va tani ni ku ni ta va komba lawa. Se Xikwembu xi nghenelela se yi beleliwa yi tlhe yi fuleliwa yi plasteliwa. Laha yi nga fika yi vekeriwa mafasitere ni tshame ni byele xisa xin'wana va yi ringe xo Timothy kha yi fambafamba laha masin'wini. Ka ha xaviwe switina ku nge se va inani ku nge se akiwa na ka loko se ku ta akiwa laha loko ri ku xikomba xi lava ku hi faka ti-aluminium laha
a xi tshiki no loko a xi tshiki ivi se hi kha hi hleka hi swona ba ti-jokes mara a ngo va swa serious yi nghena aluminium loko yi nghena aluminium se ni tsakisiwa hi mafasitere man'wani ma ku hatimanyana lama mo loko u hindza u ti vona so ma vitana ti-S10 ti-glass letiya se ni ku ni lava tona se ta durha nyana ti fana na an ordinary glass se loko vanhu va ti vona ku tlhela ku fakiwa ti-S10 so swi u na swilo u na swilo ku vula lava va nge ti wine rhanga hi phulu ka hina ku te taniya va ku na swilo u yi kuma kwihi mali ene mini worse because vanhu van'wana va kumeka ngoma joni ma swi vona ma swi voka a nga kona so a mi tivi ku va kha endla yini le joni van'wani ma va vona ku i thichara luya u pfuka ya ntirhweni so ni worse mhaka ku a ni pfuki ni endla nchumu ni mahlalela se swi nyanya ku dawutisa mara na mina loko a ku nga ri misoli maka mudyakoho se a ni ta dawuta hey pfuka vusiku hi ya tirha hi ya pfuka a tlele so se sungula swi vulavula se ni lumbetiwa na ku ni khendlili ni vulavuleliwa ku ve ri ni yi Rivonia so mara ka mina a swi bayizisa nyana because swilo leswi ve nge ku endlisiwa swo a Rivonia ka mina a swi opoza nyana wa ku ve ri a wu teki nsati loko za ya Rivonia a wu kumi n'wana loko za ya Rivonia ku lova maxaka loko za wa Rivonia kuma a ku le ku endlekeni ka nchumu ka sweswo ni mi xikombo xa nyanyuka nyana phela na xo lowu xizwo ku nga ku valala va tele nyana xi rhandza ku sampula ku lava xi ta va komba la se swi nga ha twisiseki kahle ku problem ku nga ku ri yini so ni ze ni va chairperson ya swin'wanyana swa arts and culture forum swa ku loko department ya arts and culture yi tisa information ka tinkambi hina hi hindzisa a ku ri ntirho wa hina loko swirilo tinkambi ti ri na swirilo ti swi tisa ka hina hi swi hindzisa so a ni hlawula ku va chairperson la ka swilo leswiya se ku sungula ku lumbetiwa swona leswi ni nga tshika hi mhaka ku a ni kumi na pain ene na loko hi ya ti-meeting hi humesa mali ya hina se ku lumbetiwa swona i dya mali ya arts and culture i dya mali ya tinkambi tinkambi tinzonda nghongo letikulu ta khale sungula ku tonga himpela ti humetela groupini ku mina ane liya yi ri deputy ya mina ne i Papa Sam Novela liya ya hlala la ya Jerome Hlalala Brothers yo ya ku xa ximovha nyana xin'wana swi endla ngo ku impela va yizela va le ku dyeni ka mali ya tinkambi swi lo kotlanisa so se sungula ku lava va nga tshembiki ku i swo khendla va ku mali ya arts and culture lava va nga tshembiki swa mali ya arts and culture va ku i ku khendla ana swi tiva ku hala nga ta tshemba ne so a ni swi vulavuleli ku mi tshemba ni swi vulavulela ku mi va mi swi twini leswi ni lavaka ku swi vula mi a ndzi tshama ni ya tin'angeni ni ya hlahluviwa la ni nga tshama ni ya hi loko na ha ri ntsongo ni tshame ni loveliwa hi girlfriend yi ri 7 months pregnant na hi 2006 so mantsongo wa mi va ni yisa kerekeni va ku a hi fambi ya twisisa ku swi endlisi ku yini hi la ni nga dina ku profetiwa se va fika vanhu profeta va ni byela ku swi endlisi ku yini ne in fact vo hemba va ni hembela va ku swi endlisi ku yini se kusukela se ni vabya swinene instead ya ku ni va kahle a ni vabya loko va ni yisa so ni fika ni vabya swinene instead ya ku ni va kahle se ni ku a na hayi se no ti decidela na xi ni ku a na hayi ka swilo swo ni fika ni byeleteliwa ku ni ta tshama ni chuhini ku
swi twini ku yini kumbe yini. So a ni tindhawini ta ku profeta mina. Ndatsana kereke a ni ngheni kereke yo profeta. Kereke ya hina ku profetiwa ku hlayiwa rito yi chaya. So hambi swi nga ri swa tin'anga ku ri swa Xikwembu, loko swi ri swa na vuprofeta a ni yini ya profetiwa. So a tin'angeni ku wesa. Ko va ka ni endli leswa swo loko ni vona n'anga ni suka ni tsutsuma ni hanya na vona ene ni vone rirhandzu ra vona. Loko ku ri na mali leyi ni nga tshama ni yi endla ngopfu mina evuton'wini hi social media kumbe hi channel ya mina, a ni va ni kha ni hakeriwa hi tin'anga. So in fact loko se swi ya hi ku compare ne a ndzi se tshama ni dya mali ya muzalwana. Vazalwana vo kombela ka mina hi vito ra Yesu ku hi kombela tin'anga to ni hakela mina. So ni voni vumunhu aka tin'anga than ku tlula ka vanhu ntsena kumbe ka vanhu va vapfumeri. So mara mina hi vumina a ni munhu wa swi leswiya. So imagine a ni ri voniya ni nga tsandzeka ku ya amprofeteni se va ni lumbeta hi ku voni akeli mali yindlu. Se timbilu ti sungula ku vava ta vo muhanyi va twa va swirheka. Se va sungula ku ni tseketsela vanhu tikweni mosi ni fast forward ni ya ndzhaku ni fast forward ni ya ndzhaku ni nga ha fambi hi sequence. Se na loko lova vanhu va Team G1 va sungula ku hi mina ni va dlayaka ku endlela ku ni ta kota ku xava timovha na timovha to tala vhele swa fita ku mbilu yi vavanyana. Se va ku hi mina ni va dlayaka vanhu lavaya ku loko ni dlaya munhu ni kuma movha, loko ni dlaya munhu ni kuma movha mavona. Ivi na vo va nyanya ku lova vanhu lavaya va nyanya ku ni vulavurisa hi mhaka ku sa ni swi tiva ku vanhu va endlisa swi nga ha ni vavi, swi nga ha fani na leswiya swa khale loko na ha ku sungula. Se sweswi a no va ni kha ni swi tiva ku swi rinile ku va pandzeni ni nga tlhela ni endla yini xin'wana xo ni va pandza mavona. So ni sungula ku vulavuleliwa ku va ri loko u za u mbala xikipa xa Team G1 wa lova. Leswi a ku ri ndlela ya ku zama ku hangalasa ma Team G1. Se mara hi ku se na swi tiva ku vanhu va endlisa swona a ni nga swi teki swi ri nchumu. Reason ya ku Xikwembu xi vutise etilweni xi ku ni nga rhuma mani emisaveni a ya a fela swidyoho swa vanhu lavaya. Xi nga vutisanga tiheleni ku ni nga teka mani hala tiheleni a ya fela swidyoho leswi lavaya. I mhaka ku sacrifice u nga ku yi tirha kahle loko u sacrifice hi wa wena. That's why Xikwembu xi sacrifice hi Yesu ku nga n'wana wa xona. Loko ri a swi endla ku sacrifice hi wa kun'wana u ya teka a tiheleni a xi ta va xi teki demon rin'we a tiheleni xi ri vamba va Baphomet xi ma vamba. Mara u fanele u sacrifice hi wa wena. So timembara letiya ta ti-fans ta mina a hi va ka hina. I don't think na loko ku ri ku a ku ri sacrifice a yi ta tirha hi mhaka ku i munhu wa le mintini. Loko ku ve ya tirha aka munhu wa le mintini a ni nga ta teka ka ma Team G1. Antoine ya yingisela ti-voice note letiya ta group ya tiko ni ku ni nga teka mani malala hambi wo hi 3-3 kwalaho va ku tisa hi 3 ni va famba hi 3-3. Antoine ya yingisela ka group ya tiko ni ku loyi na n'wi teka loyi loyi na n'wi teka loyi
loyi nga ku yima na mina mo n'wi tshika loyi na n'wi teka loyi no so a swi tirhisi swona va lava wehe that's why a ni swi tivi xikombiso xi pulani njhani ni xi khensa every day ku va ni kha ni hanyeriwa loko ko lova munhu na swi tiva ku ni pikiwini imagine ni kha ni vulavuriwa so ku lovevele handle se loko ko va ku loviwa xaka ke mara xikombiso xa sampula ku na van'wana va sungula ku vele ku heleni Mateam Joan vele ku heleni Mateam Joan xi ku qambi kwele groupini twi ku hwi xi ku kokwana wa lowun'wani a chano posta munhu ku kuna nkosi ka vona a xuta swinepa yimi patwini ni khenzi support ya yini xuta yi ri le tendeni vula ku khenzi ku support wa nkosi a ni wa wu loveriwe se ni rhwexiwa swilo ni vulavuriwa ni vuriwa ku ni xavisa ti-drugs a China na ma-business mo huma ndleleni loko ni vulavula timhaka ta China ni vulavula ni tsundzuka ku na lava va ni edita ni mbali mapurapura mavo loko ni editiwa ni mbali mapurapura tibara ti nga swi voni ku i AI a ti twa ngo impela ni va ni mbala swilo leswi ti ta endla ti-video hi oh god so ni sungula ku vulavuleriwa ku va ni fikeleli milorho ya mina ya ku akela mbana ni sungula ku vulavuleriwa ku va ni fikeleli milorho ya mina ya ku performa ni yime henhla ka xiteji ni sungula ku vulavuleriwa ku va ni fikeleli milorho ya mina ya ku twala ka xiyanimoya ni sungula ku vulavuleriwa ku va ni fikeleli milorho ya mina ya ku voniwa ka television ku lo sala wun'we norho wo hambi munhu vulavulela loko ni fikelini ni nge mind wo ni fuma mara I'm khendlangi mina ena no va na lucky no katekisiwa hi Xikwembu se Xikwembu ni xi voni hi matihlo khala ni nga swi tivi ku mi endlisa swo swa ku tseketsela munhu loko mi vona progress se sweswi ni swi tivaka tseketselana ni sungule ku swi tiva laha ku ma 2017 loko ni ta va ku va swo hi laha ni nga endla na risimu ra ku ni kombela valala vantshwa ni karhele hi lava khale mina lava valala vantshwa so milorho ya n'wina leyi mi yi navelaku n'hweti nkambi ma ha taku n'wina mi nga na ti-business ma ha kulaku n'wina mi nga na tinyiko to karhi leti nga ta mi humelelisa ku navela loka ka n'wina ku ta mi pombisa vuloyi siku rin'wana so loko mi nga swi tivi mi ta fana na mina mi twa ngo ku hi n'wina mi nga ku endleni ka swa wrong kasi swi endlisiwa swona ku the more u progressa the more u tinyanyisela ku valala vanhu va zama ku ku vulavula ku biha ku tiko hinkwaro ri ta ku nyandza tiko hinkwaro ri ta fana na vo ri ku zonda tatswa munhu a nga ngheni ku a nga lolohi ku phunda a nghena ka Facebook a type a timovha ta yena G1 letiya mi nga ze mi xisiwa vanhu vo tlhariha va teka registration va scan va yi humesa mavito a va ze va hleketelela u to hlamala loko u tsale status xa nga like-eliwi na hi munhu khale va twa ku vava ku hi researchini hi kuma ku hi ta yena u hi tlhe hi fika hi buntela mo se na valala va mi va zonda wehe swa pumbisa ku achieve ti-achievements ta hehlisa i gina i fika ka stage lexa xa ku na lava a va pfuna ku khongela ku fikelela 1 2 3 fikelela 1 2 3 va sungula ku doubt swa ku na loko ku
ni kombela mi ni pfuna ku khongela ni hleketa ku va ku u tlhela hi phuntisa ku vulavula hi xikhongelo loyi ku ri ku va na swa yena se hi dawutiwa na hi lava ku khongelelaka success ya pumbisa. Fine. I'll do it myself. Takata Studios. Home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.